Ni wirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu ni thiritwe yagirite na ingukugwata ugeni ikiri nteto cietu ciruthe mwena rwa iri tariki 7 mweri ni Jwena mwaka ni jwa 2025 nkureterete nteto kuma kona cionthe cia nthiguru iji ya Kenya. Amwe na nteto iria nkureterete ni Mbunge ya Meru gutiria kungwa mauri kwa wakili Kiome gitine kia DG ni untu bwa gwetera mwerekera jwa koti. Spika Yubundi gutumiria guchwa kura cha MP 2027 kirinkindano ya gisigo bunge kia Central Imenti. Akariba lulumana ntoboche Gembe South kumuntia Mwanki nyomba chia thugani rwa Bawamba. Bamwe bakariba nkobo kuga ni bagwetikiria gukinyira kwa municipality taunini eu. Mona nirioto mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu ciriambiria thaiji. Seneta wa Meru Mutumantu Ithingia ugite ageta na mbere guchunga ngugi ya thirikari ya county Kinya rungu rwa wathani bwa ngavana Mutumantu Ithingia ni akathite Mutumana kumugweta ata muntu utikiraga kuonwa kana Kinya kwirwa boria botigwita bwega akiuga bobo bugatetheria gutigira Meru igukura. Augite Kinya kethira na kugwata mbaru Mutumantu Ithingia agatigira ni akumuri kutumiri bwa mbeca cia mwingi gutigira ni gutumika bubwega. Mutugikare katumenyithie. Akiaria seneta wa Meru Gathuri Murungi na ugite ageta na mbere gutetera kaunti je yona kigina kira kibatere kigimirandia weti na mbere indi akiuga ageta na mbere kuthujora kigina kiu kiutumirwa Kinya kiri thirikari ji ngavana Mutumantu Ithingia na akiuga ni ngavana orote ukira thirikari ya wethujwa nerwa kwina urujiru gutamukaro na kuruchokio rate na ngano kana mekuchanio ani ndena ara nderinga methenda gwatoko yatuke no turefereia tutikuongera mbeca ile ikuja Meru evereia tunaongeza pesa ya kuja Meru. Yes weta kyo na mbeca cheja Meru na chontege ithoro iguita ngui oversight lazima for life imwanga tuite oversight lazima na Kinya no uria ngavano atikukira oversight na kwenda kinywe ngugi iria agwitura ni chief officers ne CC mawaziri bawe initaka kwa mtunge na imbonde inge bone thoi bagwita ngwe wega bwayo no wamurekebisha jo no rekebisha thirikari yewe atiwe ikabuyo gakona kweria kwena makosa akera ntu bawerekebisha hapa na hapa na hapa ndio Meru isonge mbele hiyo ndio essence ya Kingi seneta Murungi na ugite wene seneta orotetekeria kuna ritho Kinya kanini na akiuga mutongeria wonde nethire akirita ngugire athurirwo ni akari. Seneta orabo athurire i senator very strict to the letter. No tunambuga muntu nete ngugi hai yawe muntu nete ngugi yawe igita 2022 2027 labora athurire senator ogopekua bwega na microscope mathabu ja Meru nigenda tuga gutabua gukubwe sindio na iborenda senator geto koma ma senate kana uri gwita ngugi na ngugi yanu inditete bwega ya senate tena sana imbu itireta ngugi yanu bwega ya ndi senator ambone na njare tho ibogwire itwengo ya kwande senator wenu. Seneta Murungi aritete migambo eje kenine ya Kithunguri primary kiri michetho ya antu arume bakuru barabara na miaka 40 gwita na mbere bagwati mbaru ni foundation ya kamashinani ala. Seneta Murungi atete na mbere kuga kethira kigwata mbaru thirikari ya ngavana Ithingia munkandira siasa chikarugorirwa omutongereri wethire akiringa siasa chiawe na akiuga mukari no uri na katharia kwandika na kwenga mutongeria ndebene akanetigere ng'ana iri ya gwita ngugi
na indira ugirenga support thirikari rero mwanka igitarara rigakinyara gwita kurene na thai twite ngugi ituboretere barabara ituboretere mbi na nduji na dawa na mbi kathuri ari mustari jwa mbere kureta mantu jariku mantu jau igitara kinyara gwita kurene anga kura keindikira gwa itebionde bindikira gwa vacant riu iranto beta kurene urio kwenda kurunga marunga ne ukatibe Kenya yugite itebionde bika vacant wananchi bachokeru itebiriku babuibwe ene itebiu Debe waamuzi ibwe bwena power ya gwikira urabo kwenda gitene na kurita to hire and fire ne mwananchi wa Kenya ote muntu unge wena rothara kwa hire and fire leaders kire kura imwananchi na vote ira weneo ne nguvu yaku tesa sawa so na ndara tugetira no twinkona gwe ku murungu na ugire tene na ndauga isa sawa ara tugetira na gwe na vote yeku mitomere ariko au makethunguri mitungu gicigo mbunge kia Southiment inke report rateto cia weru riakwa rietwa ni Mutugi Kare Nyonta ya kwenda kumenya ni bao ngabana Mutumantu Ithingi akorota kiritibia a minister bawe neringitwe na arua nyuma ya ngabana Ojo kunenkanira marietwe 10 kiri mbunge ya Meru muthuji wa siasa Kenneth Marete JR na atari kujukia Rwangirwa Miunda nawe uria wari MC wa municipality Elias Murega kwe wa Rwangirwa Nthuki Mbithi na Michetho CPM Monica Kathono niwe minister wenka wa Kawira Mwangaza urite munyaka akiorotwa kugwatira Rwangirwa Mbecha nawe mukaririgite wa ngwataniro ya mandagitari Dr. Dennis Mugambi akithaganwa murigo jogima urimi na ndethia Bonenkeri Janaro Katanguge na kyo kithomo kianenkirwa Dr. Esther Rukunga kanjo eje ya Mutumantu Ithingia kethira igakurukwa ni mbunge ikethirwa na mawakili bairi Marius Maranya akiorotwa kurungamira watho na uriti Ngugi bwa Mwingi nawe wakili Baptista Kanyaru akithaganwa Ruji rera na jareja tuthirukirite Rwangirwa biashara utalii na iwanda ibonenkaniri njarene cha Reverend Karo Karea Kaberia nayo barabara ugendi na mainya wetikwa utaramune bwa David Bario kegwetera nande ni kuona kethira mbunge ya Meru igakurukiria ngabana Mutuma kanjo iji Spika wa mbunge ya Meru Ayub Bundi ni atumiretie akarwira giti kia mubunge wa Central Imenti kiri kithurano kia mwaka jwa 2027 Ayub norotete mubunge wa Kagita Gaka kiri Mangushine na kuga niwe wethirite akiingiria mirandi iria Ayub ethirite agikubia kuma kiri thirikari nene Ayub noriti Ngushine kumwakanya na gutiga kurwa nawe ni ontunare miburu kwagirithia gicigo bunge kiu Muthumuriuki ni agutumenyithia Kagita Gaka nandi thirikari tumiretie kwandikanwa askari bancera ndene cikumbuke mbionde ndene Kenya ajendene sentrimenti speaker Ayub Bundi awete nike makoge nandi konati alababa ingi batitho bakijukua ketumi sentrimenti ethiromba kuganwa urakubaterie untubura nandi speaker Meru Ayub Bundi akorotera mubunge wa giciko giki changamoto naje kira nyenje tunawugire watweka subcounty wikeja uriga kai mheshimiwa Ayub Bundi narua nkwenda kuga ntukwe narua toke arukire twetega mitandao na magazeti tukona prisons ni kuthurana ndatega Southiment ndona bena recruitment ire goji benengire abogeta nengi nkubu ndatega buri nkona bena ijiri na ndi nkwenda kwira mheshimiwa wetu nontu no ina rubungo rwa ingress subcounty tikeje na ndi nachokerie antu betu babothuguchi kiuria kiu atiri nontu na ndi tukuya na recruitment mo githongo inge twenio kariene inge twenio charia au mirere ananchi betore kugakaratia kinya twingwa na aru atuonere gazeti ikionania most of our sub counties dene Meru County cionthe otite na a chance barabagi bagitire sub county ciao na bamba okrokirwa lakini ngona sentiment ira to propose te ithatu bando tene development tene changes tuona ibe chetre chia ingero yo igwe bwana speaker uga
no ntudai ana beto bate benefit kokorokera ithurano bira biejete biana bara bakujukwa laiji. So it is very painful kuona sentiment igitare onde twikoroka reminder yaraja baterie akigwa nandi kinya mantu ja mwenja witi na mbere jera retete ne sentiment na korana jo na mbunge uju atena umbani bakureta mantu ja uthano thuri ukarawiro agana maendeleo jaraja leo batiromba jaku urete na wananchi batetheke na bojere inkarete nkera nyamwe shimwa nkamwere nya street lighting wekera chionde kuma kirigara nyweri kaguma charia chionde na nao Mariene University na yite chiawe na naye procedure thingatawa na nya transforma ingwekira antu iba sentiment bagwekirwa na yite chiawe na karego natige kare akirwaga nani ndeta kurombera antu gintu nuntu into biran kuromba te into bya muntu kiombe ni into byotethia mwananchi na nowe na njukumu ire batiweta kiromba nuntu ate kumba kuromba theni uronge ukaromba ri uthuku bwa yako gitatia akwiwa so tuliuga mwana ore okumba gwita gachwe into bikeja kethe speaker na kombo kinyana au akomba kureta into tukona street rate iratire ntura chionde na ingo support kanya kau ayu speaker ajukirie ombo tutethia na mandu jaja ange chonde akomba kwithirwa akithithia atuheja neni kanya tuwe munene omwe ore okumba kurobi kanya nikenda omba gwita kugira interview tomba kureterwa na it will be of benefit to our community akwokeja kubegitika mbunge kile mangushini okira ibubundi aromba auga nandi akethwa agikiromba na mbuge aina aja utinda kuwa mantu agitikia mujumbe nini wananchi bagachagua muntu uraba kwenda igitare akinya bati igitare ni igitara maendeleo na muntu nare ari neje na kire hakeja nakyo lakini igitare gakinya o muntu arungame na rutano rwawe era antu babo guchimbia bathithiretie na urenda giti kenda weta kuithia bungu bu utigitete ata utitie buriku ko ni ankwenda kuromba mira mheshimiwa Kirima thene kuti Ayubu nonto we ugiye kwikorwa nani ogwe nuronere ntibati konana nene yankuruki lakini ankwenda okwira gitikia mujumbe ndiku igana kwegana chatungangane wananchi bakona nonto ndajankari jarandithitie Ayububundi akiubetete nandi netete gutwa municipality Kathumba nikenya bomba kuona mbeca cia World Bank gutetheria cigomuke giki ndina kumwaria na university na inda kwirira okaire ndakwira ki budget milioni 500 iriku karite gaitwe nonto wa mama mbunge ikagitatia igaitwa na kwire nyamukirie reo ne Ayubu kwire ngukiriti nya municipality ya Kathiri Githongo Kithirone ikarione yo twina mheshimiwa Patrick Muthuri na itothithie nge gaiti ikagwa tagatimbi kariene kaguma charia na mujwa na makandune nikenda wananchi betu na bombo tetheka ki mbeje cia World Bank gisha ukaire kaire mbuge atiri inyaga timbi market tayari iturombete mbeche ira cia 55 million cha wakati okwega timbi na ichiongeri cia kinya million 77 and very sure thokwe within the next 21 days ikethura kiambiria gwakwa no ntwithirie to project yemwe irantega yumbo tethia ntu na mbunge Ayububundi akera mbunge Kirima Ngushini ontwarwa na witi na mbere bura kureta chwana ange wikire tia kurania ndetete acio gundoikira transformer gutithiri na ndi nyanto bendingira bembira twikire transformer na nyacho ngaba chwa na rankumba na chitithie kira kungi na nyathoko itithiri ikira kungi na ngikwira mheshimiwa Kirima Stiro withero wijatiri the only sub county DNS ya Meru County itena NTC ito centriment ko gita mbechi cia CDF umenyekethira weta kwambiria MTC Kaongo Health Center kana weta kwambiria Githongo Health Center Uthuri Murioki Weru TV Mutirjo Kangangi Mbunge ya Meru gukurukira metha ya speaker nitariritie gutirwa kwa kungwa mauri kwa uria woroti kujukia giti kia munini wa ngavana niwe Linda Kiome kiometete koti kurumba IBC kwewa mwerekera jwa kumwaba ruga ya kumutheria kujukia giti giki koti ikarita mwerekera jwayo ntuku ya rujo
mbunge ya kaunti ya Meru nĩtĩrĩtie kũũnga maũririnda Kĩome kũjũkia kanya kamunini wa gavana Mũtuma Ntwethingia. Ntukwena aru tukaitithwa twina vetting ya deputy governor wa Meru County we ura werekeretwe wakiririnda Kĩome na itumbikire gukarikika nyakethira batu itukariset kuendelea na ngugiwo as an assembly. Kuringana na speaker wa mbunge wa Ayubu Bundi uria nowe mukariri giti wa kamiti ya utarani ni ati bamukire barugeu ya koti na rukire na gutiria gikaro kiu no ni bakwibangite kuthuja rinda Kĩome mbere ya bamukurukia. A committee on appointment which I'm the chair ni untubwa kesi raitere kotini na kesi raitere kotini kwina mamtiatikria nonto 1 utena IBC ya kombo kriarinda nonto clearance IBC ne mwen document iria cia mandatory edrena chio. Jumatatu rukiri mbere ya gikaro gya kumuunga mauri kiamberia baruga ya koti ekeri kirore ni mugambithania Stephen M. Githinji nyumire yegamba gatigati kalinda Kĩome na rwangirwa kurungamira ithurano na mianka IBC na arinda ni wothitangite nkiameu no ntuba kurega kumukurukia. Ayubu Bundi akiariria andiki banteto nyuma ya gutiria gikaro kiu na ugite ati ni baibangite ja kamiti kuthuja Kĩome na wona koti ya dita mwerekera rujo bakamwita kaire kugita ngugi yao ja mbunge ya county. Kwou the court nene directions ya gweka thikira kesi rujo na twetekaniria na directions yu koti kwejene kwou rujo koti ya karandi guru igatwa directions kana igatwa njirera ithingateka riria gutina MBC ya gukiria mtu. Wakiri Kĩome uria wari munini wa mithikari nturi kiri kurwira giti kio gavana kithurano ne kithiru na kiama kia UDA kagitene gaka niwe munini wa mukariri giti wa kanjuiri kuthuja kiama ba IBC na kiumia kithiru ni bongererwe biumia bingi biiri ni mbunge nene kenda bakarikia gutara kiama bau. Kirendionga ya Rais Meru kiumia kithiru nyuma ya William Ruto gukatha gavana mweru Mũtuma Ntwethingia na ithurire ati ni bari na rwaria na Ntwethingia na betikaniria na atare mwe kurwajukie kanya kamunini wawe nyuma ya kawira Mwangaza kwingwa gitine. Ndio Speaker Ayubu Bundi ariuga kuma unande kuungwa mauri kwa rinda kurenjarene cha koti na beterete kwewa mwerekera ju mweru ni rwangiruru rwogambithania. Masendomba Ntetone Chaweru TV. Etana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja nkumenyithie nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na 120 monka magana mugwanja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntire na Meru gweta ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Siniliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara?
Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Say you're sorry to Grandpa. No, it's okay, sweetheart. I love you, Grandpa. I love you too. Stop that! Stop what? What's going on here? Nothing's going on You're here. supposed to be neutral. I don't even know what that means. No. You have a winning personality. I guess I got yours by mistake. Kind of met someone. Oh, yeah? Yeah. What's this one's name? What? Yes, kila shilingi ina pande mbili na ni vivyo hivyo maishani. Hujafa hujaumbika. Muda mwingi mambo ambayo hatukuyapangia au kutarajia hutokea, nasi hatuna budi ila kutii na kuwajibika ipasavyo. Je, unajua una uwezo wa kujipanga mapema? Pure Insurance Agency inakupea insurance ya motor private insurance, motor commercial insurance, medical insurance, life insurance, money market, personal accident insurance, fire and burglary, marine insurance, contractors all risk, travel insurance. You can also get a family medical cover for as low as 30,000 payable in 10 months. Terms and conditions apply. Tupigie simu kupitia 0106 114 380 or email at pureinsuranceagency@gmail.com. Pure Insurance Agency. We protect your today and secure your tomorrow. Ngukugwata ugeni oringe kirinteto chietu cheruthe mwengi chokera na chionkurukia kari kumantere chia maiteini batariritie ugwa kumania na wongere kubwa wa amba bwandithia bakiuga amba babate ageni ni borotete wagi bwanguge bakiuga kwithirwa gute na antu akurita mugate nikyo kigutuma nthuki mbithi bagatonya kirimantu jate agirite akari nande ni bakuromba tongeria kubachuira ngerekana ya ntuire gakimutegi katumenyithie chio. Akariba maitei baumirite kumeneria wagi bokaria borabo kwenderea ntura nibo wamba bwandithia araba kuga mtu atheka kaburi nwanga gatinda karetie nontu areka gukaria timorigi kana kaburi akethirio goro nkuruki bakiaria kariba babaruga wamba bobo tikumara no ana bantura bakuia borabore yaja bwogoro muno ndaka inini ciomete kuia bakia na bikibiki bagwata mburi ja yuba gagira nkuniene njaire aja otenja na ndira tigiro itinya mburi aja nyango kuguteona aja nyango kinya tupembe tu mundene gato chaurwa mutori agure kaburi ageke iga ukamaga akeje ikathauriro igetire na we uako mwamba umete kuraja twithaba mami no ke ba interviewitire utiomba gwika ngantu tega pembe teto kwajie nene mburi ne guia antwetanira ageta akagura akaira igwekira mwamba urinya titha mwamba nimbera mwamba nte mwitha buruno tu ndamwitha ja rojo kaga no gankura iromba ria kariba bakire thirikari nene amwe na ya kaunti bagitereka ingo bomba no kurithia nyamu ciao na thayo security tumba kuromba tukomba robo thirikari atu tutethie aja muute ondogori no tu na end quarter egothura nya tu na askari bakomba tukaria ntule no ntule nya muntu ari uma kai onge no tutu gutu security thirikari tukera ni tutethie no tuthine ra turiti ni nene no tuomba kumaro tukuita kanitina ara no tu ibaere bakunyangia antu babethi thirikari atu ni bajukiria atua turabika kabajukiru atua kali no kuinyangia na kutiganja na thina bothithia ora bokomba buruburu security tutene buru mbori gweta nande mbori mathingatanio biumia bibi bia thingatana mbori gweta ithatu ukaria bo bwega bura muntu akukaria akamenya kintu kinande muntu agatega ira kona nyamu muntu airite akamatete bikibiki ekirita gantuku kagategero akamenya wimbi kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera wero weekend nyo kambitaga ki mutegi
Bamwe bakari na biashara mucini jwa Nkubu ni bachumiritie kurita kaju kao nyuma ya gikaro kiria giekine mbunge ya Meru kiumia kithiru kugia gasagasa. Aria baba baugite bo ni bakugwata mbaru kukinyanirwa kwa municipality taunine ya Nkubu ni untu ibaize untu bobo bukezane na mawega nkabo. Mutugikare naranirite nabo na gututumira riboti iji. Kiumia kithiru nyuma ya bamwe bakari ba Nkubu na teita gushumiria kuregana na Nkubu municipality chata na kurigiria ikaro kiria yekigitigite na mbere na ndi bamwe bakari na biashara ba Nkubu wamwe na bataita ni bashumiritie kwariria andiki ba nteto taunini ya Nkubu mbere mabakiuga municipality jwa Nkubu ni bakurukiria mwanka muthiru Nigesha kiri wathani bwanga bana kawira mwangaza na uria bakurukire ni uyandiki kiri chatere arete ja kuthomwa kiumia kithiru araba ugite MCs bambunge ya Meru bejite akariba ba Nkubu bethera bakiuga kethera kuri na maugaruruku baringenda jathithika kiri chata eu tukura twakurukagia municipality twakurukirie on 8th March 2023 na ngabana kawira na ingwetikia kinya ngabana ntwethinkia kinya wana uwe aringi kurukio uno ntunari thirikari ne ingana na ora twetikanirie ntuko twakurukirie no uwe karige chateje na ike tuminko support no ntu tikyo gigachange te kuma ria twakurukirie ntu bataita ibatige kwaerua no ntu kinya bakenda na arua gwitana kwa beja kuthimirwa kwa onu boundaries ira baugaira mbikon the physical plan ibakomenya kenda beja bakauga rojo kweje kuona nwe kabeja bakathimirwa the 120 acres cia municipality ira twakurukirie na ara sabaene planning itu akurukirie na yanda twameanka na aru tutejete ochokera batejete koromba barejete kwira antu kira benderete akyo bathithia amendment ekira bakuigwa gitebui kwa unaru tuteaja toromba municipality itwaerwe na ndibone akari baraba ugite ni bagwitikanire na chata ya municipality jwa Nkubu na bakiuri MCs bambunge ya Meru ni bethire bagita na mbere na mutaratara jou gutigira bakurekia kira kionde kubatara Nkubu ya municipality kira tojete kugikiendere gato kwandapti chata eje ni otojete kwandapti narua tore anto ba Nkubu na twera Meru County Assembly bena blessing chieto be kurukia ndene ya assembly na rira tuigwa chata eje ekweja itwetikaniria ni omono na itumithomete tuono tukuinywa katwejete otetheka imantu jau kote mundu gatunywa munda number 2 mandera thithitio ya Nkubu 10 years ago Nkubu ichenjetie muno na kou tweta makanisa itugwitikania na chata iji na tafadhali tugetikiria na tukenda twenderua mande ate kubua ya kugiriria Nkubu itambere muthiene baliuga bo Nkubu ikeja kwa municipality tauni ejiga kura bunene na kinyamirandi witi na mbere konekana ko tigana ndi municipality wega tutethia batwikire siwarain gutwike rukoro runthe uteruru gutonya rujine ruritana arwagirite ukeja utonya thokone rukorura rwi thokone eu ukeja utegana ara maembe jenda irua ikununka kigukununka na ono ntukutiona araje ikwe gutina gwa gwikia kwa ndi kuthoma chate ndagwirwa na ndetikaniria nio ndamenya ni utheru bwijite kwija Nkubu bikibiki cietu na ndi cikunikanga tauni gwa kuna mania maingi baba rikathithua tugakirwa sendina ira tukwa yakwa na rovira tukoni yakwa Murang'a batu tugwitikiria antu bataitetikirie ni rira ndi senje jane jere njega mataunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rateto cia weru ria kwarieto ni mutuge kare
Mugambithania munene CJ Martha Koome augite kuri na mateta ja maingi ja gukonio nkumania kiri rwangiro gambithania agambithania bakirikana kujukia mbecha kenda kugita igamba kwendera rutere rumwe. Koome augite ni bakubangania wiki bwa kamiti cia kurwana nkumania kiri koti ndwangi chionde cia koti ndigurune ya Kenya. Amemba ba kamiti jini amwe na mawakili na maabisa bakuma kiri rwangiro wa EACC. Anthony Kathenya katumenyithio. Mugambithane munene wa gitengo gya koti Martha Koome akiarĩria agambithane ba koti ja kuthikire magamba marutwera leo ni aithurite ati gitengo gya koti nikithite na mbere kwangaratana no ongere kuba mateta maungumania kumage ya Kenya kiri agambithane ba koti mwanya mugambithani ojo munene Martha Koome leo kiwe gonto bobo ni bulete wa gagu na no pasibo jo kilio tagaria leampwe. We are also grappling with renewed allegations of corruption within some of our court stations. These are deeply concerning and we cannot ignore them. Kulingana na Martha Koome, gitengo gya koti nikirugurite kamiti ja kulwana ungumania kiri koti jonde, kamiti ile ikethura juduranitie majaji, mawakili, maabisa ba koti, maabisa banki ya kulwana ungumania EACC, amuna usika banki kiri gitengo gya koti, kenda kuijamu na guseleweru, kiri dhinene ya ungumania, gati kagambithania. I want to state once again, unequivocally, the judiciary is a corruption-free zone. To reinforce our institutional integrity, we are rolling out court integrity committees across all court stations. These committees are designed as inclusive platforms for judges, judicial officers, advocates, representatives of Ethics and Anti-Corruption Commission, EACC, and other stakeholders to raise concerns, share observations, and collaborate in addressing unethical behavior. Na kagita kala koti nyingi idite na mbere kugere kwenye magamba maingi male koti ni mugambithani ojo munene Martha Koome ni auriti agambithani kuthi na mbere kutumira mitandao kenda kuthikire magamba amwe na gutira Kenya balabali maturani ni bakona yoto. It's equally important that we look inward at how we as judges can leverage on technology to enhance the administration of justice. Technology offers us tools that can improve efficiency, transparency, and accessibility in our courtrooms. We have already seen significant strides through online filing and virtual hearings. Amwe nogo kagita gaka mugambithani jo munene Martha Koome ni auriti agambithani ba koti ja kuthikire magamba marutwera gutigira ni bakuthithio gambi bo bakithingatagiraria mutulile amana gutigira gambi bobo bwao ni bokuthingatira haki jarutiwera. Judges of this court are therefore called upon to interpret and apply labor laws in a manner that is sensitive to both economic realities and enduring constitutional imperatives to protect the dignity and the rights of workers as enshrined in Article 41 of the Constitution. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Bamwe ba arimi na biashara bamira kuma mwiriga jwegembe baria bethiritwe bari mustari-ini jwa mbere kuruira mathina ja kimira ki ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni kiria bakuga kiumia kimwe nyuma ya rais kuga akathingatira mira thoko ni irari ikuoneka nterechia Algiza na bekirwa mbecha mira ituwa no endi bamwe ba Somali Nairobi barega na bauga gote mumiru ukendia mira Algiza reu ni bakuromba munini wa rais Profesa Kithure Kindiki gutonyera na kuaraniria na rais wa nthiguru ya Somali nikenda a Somalia batigete na mbere kubainyiria. Marion Karugi na Nteto Eje. Ya Rais William Samoei Ruto kuwakagirithia kimera kia miraha miario araritirwa kiri liunga yawe akaunti-ini ya Miru kuombika kwina biokenera na ararimi na biashara bakimera kie kuma mwirio jwa yembe bakwani barai ngui ya kwendia miraha no indi bamwe ba Somali barabakara muci munene wa Nairobi bariana na untubu na bairia miraha itikendwa Argiza untubu bekirete maruru katwena musangao no nturia twanjiririe kuthetera miraha bila twenda biongerere kane thoko
anto bonde ba kulikana last le president na arare na uwa beta kwaria na president yo Somali kenda thoko ingi ciongele kamera yo mpako regote wa mundene president itote kibaria na president uronge nonto berege mya kimwe kithira kwe muntu ngi urare kwe wa onda Somali na onde were yete direct kiki amaketo grato tetaira mira kenda tumba kurira ari mira abo bweja ta process yonde bwithwa na ndege ciare wana mpesa cia tumwaru ari tukwaria mpesa ira account ine turabati ku release yonda oro mira sumare ku onda na thiringi manele turabati umiura na thiringi magana jana kuringana bora maori arakari na iturarite na muntu ra twamwira kabao ne baita nini na tutone baita nini kenda ari mibombo tethuka lakini kwe kinya thaitha tutuku ikorabwira mirerete tuwa nonte Somali re Nairobi ni raura ya communicate na antu bo bara be nara arigisa na mirere ya tuwa yitete emumiro ntekwe karingwa ne mirewe tekinya mwe murungu atubirwo kiao twayo mirayo ita kuntu kwita warigisa ndege inya na twekirwa mbesa account ine mando ya kuriara nini musumari wita wa Koronto awa 5 jinsi na FD barabonde batuma mireu na indo bawata na betimu bwa mireke otuo ni mumeru itekinya kuntu kwita warigisa na manto akuriarania sumari bauni bo batura ira mira mawa miaka yonde ro batura ira mira mawa na otekinya ntu kwimwe to baturite mira yo yeta lakini ya mumeru ona kanya ka otume tundu yonto na uko twarigisa barawire mira ya mumeru itekinya nde twarigisa kuende batu twaere mateka ya sumari na kuntu kuko tu tutekipio ndo andu batikoromba ukire mutwe twina mbesa account ine thai cia kura mira atani twero na tutumba kura mira uno ndo tiona kwa witira na kuru ari mira tukubati kura kinya miundene ebe lakuo mira witurwa na kinya tu bakwene otumira mira witutuwa no tuturare mibango yonde ila ngarire tukwene kama kukombora ruare kuma mawa sita na mira Nairobi iteta tucoke nkatho ri opportunity yonekana na tuiboboya kira tutikwenda kanya kau konekana mira yikirwa siasa kana mantu yokumwa siasa ringi kutuika murimi atetethuka na ringi tucoke twira atongeria beto ba miru mantu akuringa siasa na mira baikaike kando murimi kenda omba kutethuka na nontubu ni berekeretie rombareo kiri Rais Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki kwaraniria na rais wa Somalia batiete na mbere kubainyelia bakwira deputy president kanka mure iteiro ri ararendo tutethiria thina imwe ni irari kwanjiria guthira na woru ari nkomenya pamwe ba viongozi bietu kwibo tutumite kwa deputy president na abathikite na narie kwaria na munene onthe kenda mantu yau antu babareka thuluma nontu gwikara riu yaka Kenya thirikari ya Kenya yatekirwo twatho thirikari ya Somali ibio ntu tukuririra thirikari ara kuonde bari no ntoru ari mumiro akenda ukira atukira uyu tukuririra utongoria bura twina buthai kinya bwanga bana wetura ore iro muyaro ura tukwendete muno mutuma twethingia aingilie ontu bwa mireto nontu agriculture ni devolved Deputy President Kithure Kindiki na ile manto ya kwa urefu nekenda thainya sukuru cietete soko anto bateona biosokia na sukuru no nto bokwethira orera muremio mira kwe wakanyari endia mira eta Somalia through noego mo Somalia wea utekwenda muremio mira okira o hivyo netogwa gwatuika muntu mwe akamba kwethira akerieria thirikari nonto anto bonthe thirikari lakini to batere kwethira tukeo uru bo kwendia mira nara nekenda aremi beto ba mira batetheka na baciokeria nkiripotera Wero TV kume